الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل صيام شهر رمضان فريضة من فرائض ديننا الحنيف. وهذا هو شهر عظيم شهر مبارك، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. قال عز وجل في شأنه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، له الملك كله وله الحمد كله وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وعظيمنا وقدوتنا وشفيعنا يوم القيامة محمدا رسول الله، أرسله الحق تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد الذي نزل الفرقان بلسانه عربيا مبينا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اللهم صل على محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم.
Hvala Allahu na blagodati blagoslovljenih dana i noći mjeseca Ramazana. Puninom srca i duše zahvaljujemo mu i njega slavimo, hvalimo i veličamo. Jednoga i jedinoga gospodara, stvoritelja, vladara i uzdržavatelja svijeta i svega što je na njemu. Salavat i selam donosimo na prvaka među svim ljudima, pečata vjerovjesnika, učitelja svijeta, poslanika milosti, Muhammeda alejhisselama, njegovu čestitu porodicu Ehlil Bejt i časne drugove ashabe. Svevišnji Allahu blagoslovi i podari svoju milost ummetu i čitavome svijetu. Amin, ja rabbel alemin. Draga braćo i čestite sestre, na sredini smo ovogodišnjeg Mubarek mjeseca Ramazana. Milošću Božijom danas smo ovdje u Bajramovića džamiji na Orahovicama, na obodu ovoga pitomoga polja, u ovoj prekrasnoj džamiji koju su ovdašnji muslimani obnovili i učinili mjestom seđde, okupljanja i simbolom naše vjere na ovoj dionici puta od Stoca prema Bileći. Njeni kandilji nas svaki puta učine sretnijima i ushićenijima kad god ih u noćnim satima tokom godine vidimo. Ona je tu na mjestu gdje treba da bude, da svjedoči o kontinuitetu Islama i tvrdom životu Bošnjaka na ovim prostorima koji su podnosili velike žrtve i iskušenja kroz različite društvene sisteme. Čvrsti temelj vjere, duboko utkan i zapreten u duši čovjeka, ne može se i ne da se uništiti. Snaga vjere nas je i u ovoj borbi s pandemijom koronavirusa čuvala, snažila i davala poticaja da u ovome prepoznamo Božji znak i opomenu. Bez vjere bismo bili izgubljeni. Allah nam je dao i Ramazan kao dar i plašt kojim smo se zaogrnuli, a pod kojim je sigurnost, snaga, mir, zaštita, nada i utjeha. Utjehu nalazimo u ljekovitim ramazanskim ibadetima koji nas čiste, duhovno jačaju, međusobno učvršćuju, povezuju i zbližavaju. Allah nam je s Ramazanom olakšicu poslao. U njegovim blagoslovljenim i neprocjenjivo vrijednim trenucima nalazimo nadahnuće, raspoznajemo njegovu milost i vraćamo se samima sebi. Uviđamo koliko ovisimo o Allahovoj pomoći i koliko trebamo njegov oslonac. Allah nam je propisao post mjeseca Ramazana, post koji nama treba. U tome nije nikakva teškoća. Allah želi da nam olakša. On to potvrđuje svojom riječju. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bog hoće da vam je lahko, neće da vam bude teško, a da ipak ispunite određeni broj dana, te da veličate Boga zato što vas je uputio i da budete zahvalni. Valja nam, draga braćo, stalno raspoznavati Allahove znakove. Moramo biti svjesni blagodati vremena i života koji su nam na raspolaganju, da u njima vjerom, radom i djelima Allahu dragome vraćamo na blagodatima i uzvraćamo na blagodatima. Zahvalnost je velika vrlina, nezahvalnost je izdaja. Čovjeku se učini da je neovisan, da je dovoljan sam sebi, ali čovjek
ne može upotpuniti svoj život na zemlji bez društvenosti, bez bratstva, bez porodičnog miljea, bez zajednice i zajedništva. Udaljavanje od tog plana je pogubno. Svjedočimo onda različitim oblicima otuđenja, nemarnosti i nebrige. Gubi se samilost, kidaju se najljepše veze koje se pletu među ljudima. Allah upozorava na tu činjenicu, zaklinje se vrijednošću vremena, svetošću vremena, ističući da je čovjek gubitnik bez vjere, da je gubitnik bez dobročinstva i bez zajedništva. Vel asri innel insane lefi husr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tako mi vremena, čovjek je na gubitku doista, osim onih koji vjeruju i čine dobra djela i potiču se međusobno na istinu i na strpljenje se međusobno potiču. Upravo su te vrijednosti bile ključne da malobrojna muslimanska vojska s poslanikom na čelu pobjedi u presudnoj bitci na Bedru 17. dana mjeseca Ramazana 2. godine po hidžri. Kale ta'ala, in tastaftihu fekad ja'ekumul feth, wa in tantahu fehuve khairun lekum, wa in ta'udu neud, velen tugni ankum fi'etukum še'a, ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Ako tražite pobjedu, eto pobjeda vam je došla. Ali ako se griješenja okanite, to je ono što je za vas dobro. Međutim, ako mu se isponova vratite, i mi ćemo se vratiti, i skupina vaša, makar i brojna bila, ništa vam ne može pomoći, jer Bog je uz one koji su vjernici. O vi koji vjerujete, budite pokorni Bogu i njegovu poslaniku, i kad ga čujete, nemojte mu leđa okretati. Allah upozorava da iako je uz njegovu pomoć izvojevana odlučna pobjeda nad udruženim politeistima Meke, nije kraj i nema vremena za opuštanje. Valja nastaviti graditi čovjeka i zajednicu. To je proces u kojem nema predaha. Nema u tom procesu mjesta za nezainteresiranost i ravnodušnost. Svevišnji nam skreće pažnju da stalno budemo sebi posvećeni, jer grijeh, kao i svako drugo zemaljsko zlo, je klica koja nagriza čovjekovo biće. Ta klica vreba, ta klica raste, ta klica buja. Ona se u korijenu mora sasjecati. Ne smije se čovjek zavarati i opustiti. Tako je poslanik Muhammed a.s. savjetovao svoje drugove nakon ove čuvene bitke na Bedrum. Kadimtum hajre makdemin minel džihadil asgari ilel džihadil ekbari. Kalu vemel džihadul ekbaru kale muđahedetul abdi hevahu. Vratili smo se iz male bitke, a pred nama je tek velika bitka. Reko smo, o Allahov poslaniće, koja je to velika bitka poslije ove? Zar poslije ove ima veće bitke? To je bitka sa nama samima, sa samima sobom, reče poslanik plemeniti. Draga i poštovana braćo i cijenjene sestre, Bedr za nas muslimane ima svevremenski značaj. Lekcija je to koja se stalno čita i ponavlja. On se nije završio onoga 17. dana mjeseca Ramazana 624. godine. On traje i živ je do kijametskog dana. Svaka generacija muslimana, odnosno svaki musliman ima svoj osobni Bedr. Okolnosti čovjeka u kojima živi jesu promjenjive. Okolnosti života u kojima čovjek živi jesu promjenjive. Ali njegov karakter i narav uvijek su na vagi između dobra i zla.
između posluha i neposluha, između iskrenosti i licemjerja, reda i nereda, kontrole nagona i strasti do njihove razuzdanosti i obijesti. Naš zajednički generacijski bedr je da budemo posvećeni čuvanju naših korijena, naših topraka, imanja, grunta, da iznalazimo načine i mogućnosti kako da osnažujemo svoje prisustvo i ulogu u ovim našim krajevima, da solidarnošću i zajedništvom nadomjestimo našu malobrojnost ovdje. Naš poslanik Muhammed alejhi selam skreće nam pažnju kolika je vrijednost čovjeka, koliki je moć i potencijal koji čovjek ima u sebi kao predivno Allahovo stvorenje, kao njegov halifa na zemlji. Pa kaže poslanik alejhi selam, nakon što je Allah stvorio zemlju, ona poče da se pokreće, te on stvori brda i reče ustabilite je. Meleki se začudiše i zadiviše silini brda i planina koje je stvorio gospodar. Pa upitaše gospodaru, ima li među tvojim stvorenjima išta silnije i moćnije od ovih brda? Ima željezo. Gospodaru, ima li među tvojim stvorenjima nešto jače i silnije od tog željeza? Ima vatra. Pa gospodaru, ima li među tvojim stvorenjima nešto jače i silnije od vatre? Da, reče gospodar, ima voda. A gospodaru, ima li među tvojim stvorenjima nešto jače i silnije od vode? Da, ima vjetar. Gospodaru, ima li štogod od tvojih stvorenja što je jače i silnije od vjetra? Da, reče gospodar, ima čovjek. Kada udjeli svojom desnicom krijući od svoje ljevice. Draga braćo, posvetimo se sebi, svome životu. Unosimo vedrinu i radost. Uspostavljajmo mir među sobom. Živimo vrline dobrote i solidarnosti. To su poluge naše duhovne i društvene snage. Gospodaru naš, osnaži nas našim postom i svim našim ibadetima koje činimo u tvoje ime, radi tvoga zadovoljstva, a radi našega spasa i uspjeha, kako na ovome, tako i na onome svijetu. Gospodaru naš, budi nam milostiv, oprosti nama, našoj čeljadi i svim muslimanima i podari nam svekoliki spas. Amin, ja rabbel alemin. Ela inne ahsanal kelami wa ablagan nizam kelamullahi l-meliki l-azizi l-allam kama kala Allahu tabaraka wa ta'ala fi nazmi l-kelam وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله لنا ولكم سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح أحوالنا وأحسن أعمالنا وبلغنا مما يرضيك وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخيا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.